Kakve bi škole trebali imati parking za bicikle? To je sada dosta popularno pitanje, ali jednostavno je odgovor klamerice. Klamerice su way to go i evo, mogu objasniti malo koja je razlika između klamerica i ovih starih. Dosta vidimo ispred kafića, ispred nekakvih mjesta gdje se prije okupljalo više biciklista, da ima one spirale. Sad, problem spirala je što se ne može zaključati adekvatno bicikl sa lokotom, zato što se ne može zaključati i rama i kotač sa većinom lokota, koji su dosta kratki, i što se uništava sam kotač time što se ugura u tu spiralu, što onda se on naginje na jednu, na drugu stranu i imaš jako puno tih malih prostora, a ne možeš ugurati toliko bicikla. Tako da je rješenje klamerica koja je nešto elegantnije izvedena, malo više prostora zauzima, ali dozvoljava da se bicikl lijepo stavi tamo, da se zaključa. Klamerica u obliku klamerice, znači imamo da se zaključa i na ramu i na kotač, manje oštećuje sam bicikl i dozvoljava tu stabilnost i da se čak i više bicikla stavi na jedno mjesto. Tako da jako puno mjesta u Zagrebu je to već krenulo implementirati. Imamo i sad tamo kod Zrinjevca dosta tih klamerica, kod Tvornice kulture sam vidio evo nedavno da su isto bili stavili. Tako da na nekoliko mjesta su se već krenule postavljati klamerice, nešto od privatnika, nešto od samog grada i ima pozitivnog pomaka u tom smjeru. Naravno, bilo bi dobro da su te klamerice natkrivene, barem ispred tih nekakvih određenih većih objekata gdje znamo da će biti većeg prometa, ali dobro, o tom potom. Prvi korak je bitan. Ok, znači škole kad razmišljaju o tome da krenu tako nešto, da gledaju klamerice. Gledaju klamerice i da, zapravo omogućiti učenicima da bezbrižno negdje mogu staviti bicikl, potencijalno da je to malo i da ima nekakvog nadzora, da se možda neće i ukrasti. Nadam se da to kod nas nema toliko puno, nažalost toga ima svugdje, pa tako i kod nas, ali eto, barem te neke osnovne stvari.